emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni kwakubuhlungu It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele. Lumalo baba umiha abanye bamazi ngokuthi nguNicholas Dube enchinjika ePlumtree. He has a story to tell. Kuthe sokuphala phakathi kwakubuye kaMdala uNkomo. Wathi lonke yekelani lokho kumele kube njani. Lihlale abasebephumule ezinkambeni kababuyele bengene ezindaweni behlale sizakhipha amapholisa asezahamba abanye akho nanti ahlaba ngapha kithi amanye ahlaba ngale kwakhona. Kuthe kunjalo sokuhlezi umsindo kwathi kwathula. Le frame machine yahle yathi ikhuluma phezulu lokhu ibhoda bahle bazuthi angumdala nje usekhuluma konke kwahle kwathi akulamuntu sokudutshula kwahle kwathula. Amaphoyisa akahle aqalisa ukugcwalisa indawo ngezimota ama-truck edloko edlula kithi lapha nekhona amanye siya kuKemfu ngale kwahle kwathula kwathi zwi. Kwahle kwathula lokho umsindo wakhona uthe umsindo wakhona wangesekho. So lathi lisuke eCamp lapho sekuthule lapho lisuke eCamp liyanga. Abantu babuyela futhi eCampini abazihlalela kuhle. Kwesikhathi. Kungasela lokho yana umsindo khona. So wena usuka nentumbane. Kuthe kunjalo sokuhlala hlezi sokuhlale kwahlala njalo. Kwaphinda futhi. Ngoba anti kuthana kabili. Intumbane 1 nentumbane 2. Yeah. Phinda futhi. Suka. Ziqase futhi ngaphi khona ngale ngoba labana abantu behlala duze. Amakhempu lana eseduze. Ngapha ethi nxa kuqalisa umsindo, uvela umsindo uqalise ngaphi? Le kukhempu lanele. Khona lapho. So imovement yakhona ingathi nxa isinjalo labo babe ngathi nxa kwesikhathi ngibona ngathi into le nxa iphuma. Nxa bengabe phuma labana labo abezandla abezipra bephuma athi nxa bengabe dibana endaweni enjasemabhawa okunye iningi lakho umsindo yaphuma futhi Kwawuliwe even emabhawa. Abantu babonana njani kade nje leso sikhathi kokuvele kungakabi right. So la singahlangana phela zisukela. Phandle phela abantu babevele bengalazikhali. Echana ezandla. Ngezandla nje kwesikhathi ube ngumsindo nje nalo ngathi even ezimoteni kosiba njalo. Ezimoteni nje uthola ukuthi kuba ngumsindo nje. Kahle kwakubangwani. Mina ngibona ngathi laphana into ayibangwa khona into enkulu. Ukuhlanganisa yona kwakuwumsebenzi ngoba ukuhlanganisa yona izipra lezandla umsebenzi omkhulu kakhulu lwana ngoba umsebenzi lwana uvele wona nkwawo wathi even isiseZambia lalabo ababeseTanzania kwakubulona ngaleso sikhathi kuze kubunjwe uthona sokuyaba yini yizipha le kwaZambia. Bakhona abanye abafayo futhi khona ngaleso sikhathi. Kwakungasuthi kona ukubumba iunity nale kuqalisa ukuthi kungathiwa lapha isikhathi lapho ngathi nxa abantu behlangana kuthiwa khona izipra lezandla sokuhlangene sokuyinto enye. Umsindo wakhona kumalo kuzeni iminyaka leyi kwakuhlupha kakhulu ukuthi nxa ukhangele la ubone ukuthi omunye ngoba nxa singaze sibala kulo uzeni
ikakhulu nje kuma-tribalism hayi ikakhulu yayizalele futhi kakhulu ukudlulisa ukuthi mina ngikuzondele ukuthi ungceke kwesinye isikhathi wena ungceke kwesinye isikhathi ukhuluma isishona kanti laphana hayi okhuluma isishona abanye phela lakwanti siyasilapha ngaleso sikhathi. Omunye kuzondela ukuthi amabandla ngaleso sikhathi ukuthi kona wena kubani yabona into yenza ukuthi abantu nxa behlezi omunye khathesi ngathi kungcono ngoba nxa uhlezi hayi akusela abantu labana phela abathi kwesinye isikhathi umuntu nxa esizwa omunye ekhuluma kumbe isishona kumbe omunye umuntu ekhulumani umuntu ebesithi ayi lo ngumhlobo nje sokungathi kuyaphela mpithana ngathi uyakhangela khathesi phela kuyaphela nje ngoba even khathesi ungathi uyakhangela uyathola ukuthi even abantu behlezi khonapha labo abaningi ngathi sebethethe ngapha thola sibili abantu konke lokho uthola kuxoxwa sebengabakhwenyana phela inini khonapha thola kuxoxwa kodwa kungafani lanini lakudala. I-tribalism yayimbi kakhulu i-tribal. So usuke eNtumbane lapha uqonda nga Unjani? usuke eNtumbane uya ngaphi selisuiswa eNtumbane lapha wena uya ngaphi siya khona eLwelini Barracks yes sasiphuma lapho khonapho kuyukuthi vele abanye bake baphuma kudala bevele bephuma ngaphi khona le kubo St Paul abekwanisa ukuthi beziphumele leso sikhathi. So wena ungafuni uya ukujoin i-army? Mina leso sikhathi ukuthi ngavele ngikhathazwe futhi la ngonyawo kodwa lolo ngakakhathazi kakhulu. Wahamba njani unyawo? Unyawo ngalimala ngesikhathi sempi futhi. Bakudubula? Yeah. Ngaphi? Hayi indawo ezinenganyana. Ngisho ukuthi indawo yakhona kwakungaphi lapho bakudubula khona ama-area? Khona lelo panda lapho sesi-operate khona elipanda. So manje bathi bekudubule lapho wayelashwa ngaphi leso sikhathi? Mina ngaze ngayelatshwa ngikhona apha egangeni ngaze ngaphola lapho ngingundwe khona. Ngoba amakhithi anti amaphilisi asihlasi lawo. Siwathola. So base bekudubule lapho abangani bakho bakuthwala kumbe uhambe njani? Mina bake bangithwala khonokho nje okwesikhathi amaviki nalanga savuvukile. Savuvukile kwaze kwafika isikhathi kuboshla kwaze so babejana bekuthwala kumbe bakudingela indawo bakufihla? Ya kulezi ndawo lapho ofihlwa khona. Uthi ungahlala kube kuthwele nca ngoba nxa bekuthwele kwesikhathi zisuke khona bakuthiya phela wona. Bakuthiya khona. So babe ufihla ngala lalifihlwa ngala? Hayi izindaweni nje kwesinye isikhathi lasegangeni kwesinye isikhathi anti babe khona abanye babesala minjani bekhave mina leso sikhathi bekhave mina. So uhlala ebhalwini phansi kwesihlahla? Hayi indawo zenezo ezinye ngoba le anti kulezi indawo ezinye uyathola vele kungalabantu indawo zakhona uthola kungalabantu uthi awuyahamba ngingxe kwesikhathi nyanga la uyebhakani kuseduze uthole nje indawo yakhona vele ngalabantu lapho liyakwanisa ukuthi lihlala amalanyana lihlale lezile kungalamuntu othi lapha kumbe kuthiwa njani. Le movement yani lapho ke kuyansumela ukuthi kusebenze banawa bakukhangele kumele bekhangele sili kakhulu bekukhangele kakhulu ukuthi ngoba anytime labana nxa bezwile ukuthi hayi lapho nxa lingalingene nje asemakhaya la umuntu mamuzwa ukuthi hayi kukhona phela omunye walimana usendaweni nje lokuhambahamba bamdinga bemthole. Subuyile siya. So wena bakugcina lapho wazwaphola? Ngaze ngaphola kodwa ukuphola kwakhona ukuthi nxa uphola yabona into enjengethambo ihlupha kwesinye isikhathi yayivuke ngoba kuthe sokunjalo sengihlezi isikhathi sesilapha ke sengiphola sokupanda phakathi ngizwa sokupanda phakathi konyawo alusamvumela ukuthi nxa ngisithi ukuhamba kwalo uthole solusala
Soluqalisa ukuba njani lokuqhuqa phakathi ukuthi nxa umuntu emile ntshobona nxa zimile ngithi ngathatha isikhathi kusukisela la kusithi uyabona sithi unyawo kokuphela so ukuthi nxa lunjalo noma uhamba so luyaluqhuqa ukuthi imsipha le iyabe ingathi iyabopha nxa uhamba njengakathesi nxa hamba So bakunika uncedo kodwa khona leSempolo uncedo bakunike esibhedlela bakwelapha yesibhedlela leso sikhathi ngilapha-ke emayikhi ngalilatsho sile ngaqina futhi ngaba right yikuthi nje into engiyibonayo nxa usulesikhathi ithambo ngibona ngathi yili troubled ngiyabona yileli yenza ukuthi kumbe imsipha kodwa ithambo ngoba nxa lubuhlungu liyasuba lubuhlungu kusukisela na kwesikhathi lusithi uthola ungathi imsipha ngathi iyabopha ukuthi nginje so angeke ngikwanise phela mina ukuthi ngisuke la ngithi ngigijime so ukugijima phela ngathi yikuwo vele khona ukuhamba nje ntshona ukuthi nxa ngihamba ngihambe nje ngihamba so uyathola ukuthi vele lona luyala umsipha uthi ungathi uyadonsa so yabo ngathi uyadonsa so ukuthi ube lamandla lolu luyalunjani lu-right luyaluhamba lu-right udubo lolo i-right lolo so yiwo wenza ukuthi wathi hayi mina sengisiyaphumula ukuthi ngithi hayi manje nxa lunje kuthi ezihle sinjalo kwahlala isikhathi nanku umuntu eselapha ekhaya esehlezi nansi ikhefi iyafika ikhefi isifikile sokungabo-83 lapha 84 ngabona isikhathi esingakukhathaza 84 khonapho bathola ngangingahlali la nganisahlezi emzini omkhulu kubo baba lapha emzini omkhulu lo lapha ngakayakhe bangena amasotsha leso sikhathi emini hayi kongamaDabu kaGusa bathe besingale ekhaya bathe bebuya khonapho babasendleleni entiyana ukuthi banokha ngavula bangena bathe bengena lo mntwana omncane umntwana umuntu usekhulile ungapha ediba lapho endele khona bathe befika behlaba amalukuzeni lana mina vele sebembambe badonsela phandle ngale bangashayo khonapho abakubuzi lutho babebuzani babengabuzi lutho kuthe kunjalo leso sikhathi lo unkosikazi sala ngwela upani lapho engithethe khona lo wahlangana la kuma-operation kona lo ngithethe avele ngathi ngisengisuka kubo St Paul kahle ngamthetha ngisembuya layo ngoba vele ngibe labantwana umntwana wokuqala ngithole khona ngesikhathi sempi abadala basebeyakhile phela imizi ngesikhathi sempi kulwiwa lina selilemizi khona ngesingezo sikhathi ngahle ngathi hayi kungcono nje ngimlande njani ngimthathe yebuye ekhaya yi-first born nale uThombani usindisiwe ngahle ngamthatha ke khonapho kuthe kunjalo-ke khonapho bahlala isikhathi eside la thathwa so befika kuwe balayelwe mbani ukuthi wena uhlala lapha ubukuzipha hayi lapho angikwazi ukuthi khona ngubani leso sikhathi ngoba babevele lesa sikhathi babethi nxa behamba bekhangela ukuthi bona ngokwabo abantu ababekhona nje ababesempini hayi ngenxa kwesikhathi abantu abanye ngabo bathi hayi laphana ukhona ngalukhona sebebuya ngakho khonapho basithatha bathi besithethe khona lapho futhi ngingakabali lokho umntwana kanti mina sengiphume phandle khonapho ngenela avele mina sengilimele kakhulu ukutshaya kwami kuthe kunjalo lo bahlala umatrasi wambhokotha kanti umatrasi lwana umbokothile
umntwana uvele anti umbokothe umntwana phansi umntwana wale 1 month umntwana lo leso sikhathi uthe kunjalo nomanyana wayo sithi khona lapho phela seligida phezu komntwana behamba phezu komatrasi umntwana enjani ephansi umatrasi othi mbo mina athi hayi ngasuka lami khonapho anti ngase bengiphutshele phansi tintinya ngena omunye asangishaya athi ngathi hayi lapho kunjani limbokothisele umntwana phansi abantu bahamba phezu komntwana unjani bazamlimaza ngoba unjani umntwana ungaphansi komatrasi bona banyathela phezulu yiso isikhathi ke bethatha umntwana lwana bephuma phandle lonina unina la ephuma khonapho uthe ephuma khonapho besiya phandle mina vele lapha phandle laphana sengivele ngasakhanyi kuhle khonapho so bengithatha lapho bathi bengithatha lapho ngiphuma lapho siyale ngathi ngahlala emzini la bhode empoleni lana sesiya ngapha ekhansili nga siyafika emtsirini liyana babeqalisa dubula bedubula emaceleni bathi benze njalo bathi hamba uye phambili so badudula emaceleni bathi buya futhi khangele ngapha ngabalanda so ukuthi sebenza kanjani sembuya kibo so bathe njalo babesithi hayi omunye kwathe fika ngombopho ngimile so wafaka la ngokuthintiwe khonapho uthe enze njalo edubula kuyidami la kimina kwacha kwamnyama idami njani kasiyo lana elohlamvu hayi anti lana efaka ilozeni okulokuthi nxa uthole efaka amasheli lana naleyo yayisikhipha ke ilozeni yakhona manje intuthu yakhona naleyo yangithi fuju la yabichisa nti yabiphuma izilozeni ntensuka lapho nanko khansili ngakafiki emfuleni gwalemba la khona ufulo omunye la enalona oluchabileyo thola inkalathe litshe ngaleli ncane le ngalibamba ngalithi so hamba lithwele umango yibo sithi lithwale ngalithwele nxa lithwele ngenze nje ngapha umuntu uyakhatshwa kumbukhatshwa ngapho kumbukhatshwa ngapho ngansiwa ngisiwe ilitshe lana cha futhi ngalibamba bathi ulithwale alithwale so vele lapha kwabuzwa lutho lapha bakubuza lutho bathini anti sihamba sonke phela bevele benjalo bathini kuwe khonapha vele laphana anti kwakuyindlela zokufa kimi so vele abakukhulumisi lutho vele vele bekhuluma besiyana bekhuluma besiya abanye besemuva nje kungakhanyi ukuthi kuyasifika ngale lahla ilitshele la then lahla ilitshele lana bethi lahlela phansi khonapho sihamba siya khonale eduze lebhana leyo tesifika duze lebhana le ekhansili ngapha tesifika khonapho nanka amadonkodla khonapho esithi babesithi kimi lwana omunye esithi kimi uyibambe so ngonyawo mina idonga ibamba ngonyawo phela ingangikhaba bathi wena ukhamba njani ubamba ngaphetha kuthe kunjalo ngathi abantu laba vele lapha kuyakhanya ukuthi uyazi ukuthi ngathi intintinyathi so yabo ungabonanga ukuthi njani Chalo vele ngathi azange ngibone ukuthi phela ngaba njani ngoba bona kuphela sengidele phansi singasakhanyi ukuthi njani then suka lapho ngezikhathi umuntu abehlala ngezikhathi khonapho ngesikhathi ngivuka lapha ngavuka lapha nami sithi ngaphi siyahlala duze estepini khonapho ngapha vele ngiyawopha ngangiwopha khonapho ngithi lapha vele ungasakhuluma ngoba ngapha emlonyeni ngavele
ungasakwanisi ukuthi ukukhuluma ngendlela eyi. Ngabe umlomo wasuvukile usuthe ngapha lo usuthe ukuthi ukuvuvuka engivukile ngapha unyawo Solo buhlungu. unyawo luvuvukile ngoba la abendlose ngebhonethi la benhlabe ngebhonethi la so igazi ligeleza linjani eligcwala la ligcwala ngathi ligcwala isicathulo nxa hamba so lithi qho leso sikhathi lokhana kusabalwa lokhana ukulimala kwamdala ngoba kwasokuphelile kwasokupholile lokha kuphola kuvuka kodwa leso sikhathi kuthe kunjalo sahlala isikhathi nxa sihlezi isikhathi khonapho kuthe usiya emina abantu babegcwele khonapho esitolo kuthiwa kuyavula isitolo anti kwakuyi-curfew abantu begcwele ngenzeni So walala khona ngalo wavukule kusesitolo. hayi kuthe kunjalo anti kwaba yimina naleyo kuthe kunjalo babesithi ya lapha kanti sinjani sebesiyabhawa lapha mina vele ngisasezitepsini labanye ngandomunye indoda angazi ukuthi ngangapha egwambe ngalela yebo owayebanjiwe khona lapho naye abanye vele babathola nje khonapho kuchawa anti kuchawa khonapho ngaleso sikhathi kuthe njalo khonapho babesithi ya sowuvula i-box store lana i-box store yakhona mina ngibona ukuthi i-box store ukuthi kumbe babethenga kumbe babenatha njani laphana babephuma besiyabuya lama-black label ayi-2 amakhulu la ama-black label bebesithi natha lapha mina hayi ungayala kubani Hayi. yabona umlomo imbodlela la ngangisithi so bubuya nxa ubuya buphuma la buphuma amagweba akhona ungathi unesinkomo ungathi Uqhakela nxa ithole linganathi. ngithe swanje khonapho nxa njalo kuthi fu ngapha nxa kuthi fu ukuthi amagweba ethi khuthu amagweba ukuthi wawuphela umoya nxa iphela leyana fake inye nxa ifokola phana iphuma kuthiwa kaphu emazinyweni uthi uyakhangela nxa uginya vele yona umlomo wawo yakungathi la uzuthi ya lapha vele hayi impilo yakhona iyakhanya ukuthi namhla vele vele ungasakhangela ukuthi njani ukuthi lapha hayi sokuyazi khonapho ukuthi okwenzakala kuphela ngoba vele kuyasokubonakala ukuthi lapho umuntu njani yikufa kwakhe kuthe uhlalahlala lapho sasiphuma thatha abanye badala khonapho baze bathi khona ayi khathi indaba lina lisuka ngendlela ezinje so ukuthi lifuna ukuthi libulale umuntu sikhangele bangathi bathi hayi lapho bangathi bahlezi ungathi hayi bangathi sebengathi basebesizwa abadala laba nampo sisiya ngaduze lesitolo izitolo isigaba nasi la izitolo nazi la kulombola nje omkhulu Ekhansilini kwaba. ikhansili laphana nxa ukhangele anti uyabona izitolo nazi lumgwaqodi uphuma usethi lapho wakhona kulombola omkhulu Ngiyawubona. isigaba nasi kakhona siyahlala khona phana uyazi unqahlezi ngaphana babebuya kwakuvela ezinye imota ezavela lezi-3 amatraki athe ebuyile khonapho babuya khonapho bathe buya khonapho bekhuluma lalabana ngabona khonapho labana sebenathile futhi ngaye bhawu into yayibona lapho vele angeke ngikutshele ngendlela eyiyo ukuthi kona kwabanjani ngoba ngazi lokuchawa kwakhona ngimile la angazi ukuthi wanchanga ugodo ngapho ukuthi vuthela phansi kwasho kwaba yikho kuphela ukuthi ngavuka nini ngapha ngoba ngazwa kodwa nginyathelo ngamva kwesikhathi nxa ngisithi nyathi ngithola ukuthi sengithwalwa nxa ngithwala laphana ngisahlala duze lemota iLand Rover nxa isiyahlala laphana duze leLand Rover nabo bathi kona yathesi
lo nxa sithi ngaphi Dombodema Road siye ngaphi singaya kuDombodema Road ngale angazi ukuthi ngaphi indawo yakhona le siyathi fika limchayele khona ngale ukuthi limbulalele khona ngale ngambulala khona ngale bese libuya sibe sesihamba kwahlala bathi khonapho kuthe sokuphala phakathi singena emotweni singena emotweni laphana sangena sahlala labo abanye bangena phakathi sahlala sonke ngayehlezi sonke khonapho yabulokukhatshwa phakathi kwemota lapho kugunyulwa njani kuthe sokuphala phakathi babesithi kumbe kwathini kibo belo bekhuluma ngale abanye babengathi sebedakiwe labana abantu khonapho kuthe sokuphala phakathi babesithi hayi imota iphume kuthe ukucina bathi ayi Dombodema ngitsho sesiya ngaphi Mahlambuza khonapho ngabona ukusila kwami khonapho ukuthi ngimele ngiye ngaphi le ukuthi bavele banjani le muntu ozatshayelwa khona le behle bebuye sebethatha la besiyala teswa around Machinge sungena Machinge kule ntaba ngapha la khonapho imoto yabi kusokuthiya khonapho lwana imango wakhona sizafika khona endleleni sokuvuswana la udriver lobani ngoba udriver waphosa wakutula imoto endleleni khonapho babemtshintsha udriver lona esenathile lo babemtshintsha udriver faka omunye yiso isikhathi ngabona ukusila kwami ukuthi njani aluba ngamele ngifike khonapho endaweni zeMachinge khonapho hayi lapho lentaba ngapha la khonapho ngemele ukuthi imoto ime khonapho ngitshayele khonapho bona bahle boma njani kwasho kwaba yikucabana batshintsha udriver lo bathe betshintshela udriver lwana bahle batshaya imoto lapho sokumiswe lokhuyana ukuthi umuntu ade semele ukuthi etshayele la leso sikhathi bahle bathi betshintshwa udriver lwana sokuvuswana bahle badlula yiso isikhathi kusila kwami njani siyakhona susiye eMadlambuza ngasiyahlala le vele ngathi ngifika le ngahlala esibhedlela bakuhambisa esibhedlela bona ngangahambi anti khonapho kuvele kule kubale lokuze isibhedlela ngalatshwa hayi ngasila then suka lapho bethi kona khathesi sesiya ngaphi sesesibaningi ke ngaleso sikhathi khonapho babesithatha ke siya ngaphi dlule ePlumtree hayi kungala zazivele zingami sidlula kodwa zifaka amafutha ezinye khona le Bhalagwe hayi Bhalagwe sahlala ke eBhalagwe kwakunjani wathi ufika wena wabonani wena kwakunjani eBhalagwe vele uthi nxa ungena nje enkambeni yakhona uhle ubone ukuthi lapha kuyafiwa so ndlela ngoba kwakuthi sonke isikhathi sithola behlabela so ungasumsindo behlabela vele uthi nxa ula lapha emgwaqweni kungcono lapha ungxe nje asibodiba khona le bazwa behlabela abantu kwakuhlabela abantu abasebhalagwe khona amazwi ayekwana ukuthi nxa umuntu ehlabela kancane kokukhala ugodo phela le ukhala yonke into khona ukuhlala khona liyalihle somunye la lingenene kodwa so amalayini akhona liyahlezi njalo amalayini akhona liyalingenane njalo njalo ulwane bamba omunye so wena ubamba omunye phambi kwawo ngapha zihlabela ababe khitshiwe ngale yiyo benjani ababe bebegida phakathi kwenaka liyana lalihlabela ingoma ezithiwa hayi zeneze zabo lezinye kumbe ezesonto nje kwesinye isikhathi khonapho ezesonto khonapho hayi kungenye indlela sokuthi uyakhala uthola ukuthi uthola ukuthi khonapho ukutshaywa vele kuzwa bethi yiphungwe laliphuma ilanga kunjani kulokhu kugidwa kunjalo ngapha ukhala ugoda kungalasikhathi sensokuthi kumbe umuntu angaphandle nxa uphuma nxa lahla amanzi lapha anti liphuma libanengi libuya khonapho so lalisidlani ukudla kwakhona kwakuyiKenya lesinye isikhathi uyayibona iKenya
ukudla kwakhona kuya kufakwa ezivimbeni zamabhemu. So nxa lisiyathi line iphuma la isiya laphana isiya kudla laphana kuya kufakwa ezivimbeni zamabhemu lapha. Konke lesitshebo lesitshwala kuhlangene. Nxa lisuka lapha lisiyathi kumbe li-20 kumbe libangani lapha uvele lisiyawela liyi-20 isitshwala lesiyana esivimbeni njalo. Abanye badla abanye abadla. Liyadla njani? Ngoba nxa lisiyabuthanela khonaphana isandla sakho nxa sila esinye somunye siya singaphi emunye. Odobhileyo khona kumbe kukodwa kumbe akula kuti awangisuthanga yikho khonokho. uthi asuthanga ubani? Uthi asuthanga ubani? Uyamukhangela ukuthi even nini lapha nginjani noma anytime yikufa. But eBaragwa laphana akula zindlu. So lalihlala ngawo. Izindlu zani? Lalihlala ngawo. Indlu ngahlala emweni kuphela egcekeni so. Indlu ukuthini? Akula ngubo. Njo ingubo yani. Yabona mina sonke inengi izicathulo lezi zasigcina zilamagayi. Yabona? Amagayi yabona? Yini amagayi? Loko amaqande entwala. Entwala lazo intwala nxa ugqoka isicathulo so isokisi esavele ngayo amasokisi awethu isokisi edabuke kwafa. Uthola zizwakala zihamba so. Zika uzibulala ngapha impahla zakhona ukuthi uyakhala uthola ukuthi kuvela kusela kwesikhathi uyabugqoke lokhu kodwa kungaselani iyembe kunje vele kungasela. Ngoba uchaye ugqoke khonoko kuyadabuka akutshintshwa. Uyakutshintsha ukuthola ngaphi njengoba impahla uyabuvele zena zobuye lazo yizo olazo. Uyazithola ngaphi ezinye. So lalibaningi okunganani eBaragwa? Hayi lapha inamba yakhona ngeke ngitsho ukuthi sesinganani. Hayi ngoba lapha abantu babanengi kakhulu.